Talofa nei tula o FOU lauli te o Polynesia. Pia lua mo li maua leo leo lo naiva ma le se fulu o mai ai la vana nafi i le asalulu sfulvalu Juni a la mo li mau. O tau ofe ta alonga tamua ma tupu o la right. O tau ofe sana no fwe si umu la ingolon to lua le taimi o fasilingia. O lana mo li mau sa fa pa anga fa fai to anga povi ma tupu o la. Ai sa ia va ia ia Samuelu. Ai o tupu o le matai si umu sa no fwe Australia sa ta ilua va ia sa masau i Samoa. E pe ona ia fa amtala le fa amsinonga. Pe ta ina moli mautau ofe, o ia e whaila na la fumanu o maumanga masa nofofo i si umu, ile tau sanga lua o ta si lua o lua tolu, ili aingolon to lua, ma ena te iloa Samuelu, ma masani ai foi. E ia ta o lua o ta si valu, sa iei Samuelu i si umu e o lamba lua o lua tolu. Samuelu sa nofo le fale o tupola, ai amalanga tupola na moli leo Samuelu ma sivai i malolo le lei. Ma lua o lua ta si ile lua o lua tolu sa ia iloa ai sivai. Ai o Samuelu o tanga lue malo si e ilo fai ele tise ma insinia e iei tu lelei mai tu lelei ai o tangata pepelo mai o lua tolu lana moli mau o ni mea FOU. Peitai, na whaamna tuane ele loia tau tala i mea na eva ai iai aile o ni o manatu. Mai ia whaamtala leo o ato fpulea ai ai anuali lua tolu i le fale o tupuola wo ese Samuelu masivai wo ili si mea ai wa umala lato ngā luenga ai wala tafa whao ai male uso tupuola o mano ili whalo tupuola ma amatai lo na tala noa le moli mau i a tau ofe i tala whaalongo ma whaasalave i atu e natele amane ni tala whaalongo e pei ona ia whaamatala tala whaapea o ni whaamtalanga na whepulea ina whai atu ina ua tau nuu ili whalo tupuola. Mato e whaamanatua ni ai ele whaamasino church talasa ili au whaasalalau le whaasalalau na o mea e te tawana li poti. Mato e whaamanatu fo i le lo ia leo leo ilana moli mau e tau na o le tala fpulea ai le o isi tangata. O lana tala sa alua tu fpulea i le whale o tupuola i si umu o la iai ma le uso o tupuola o mano i le aso. O lana moli mau o le tau sangalu o lua tasin whaato ala tau mafutai ma Samuelu masivai. A alu tupuola i Australia o no ole o le ngadi i le malolo le lei. Peita ina ta watu ia le lo ia Samuelu Miss Catherine. O le lua tasi o lo nofo sivai vai tele. O le tala fo ia tupuola na whaato ao o ane sivai ina ua umale fale i malolo le lei le lo lua. Mātangi ai le FSS ia moli maui e lua leo. Ma whai ane tau ofe i le loia, e fesili la ia hatupola, a ena tele o whaaseseina le maua tupola. Peita ina tali le loia Samuelu, e pule le whaamsino, i le mau na te talia ina ma tali tonu iai le whaamasinonga, a e tali tau ofe o le whaamsino a ia le na. Na tuli fesili, e le KC ia Richard Marjan ia tau ofe, wa uma ona ia moli mauli tuspa ia, e ta ule mea moni ma tali tau ofe sao. Peitai, na tau e Mr. Richard, a na tau lau moli mau mea manu e tau ilfa amtalanga mua mua tupuola. Ai le ai awa e tele iai. Ma fesili lo iai le lo ia po le ale mea na tupu moli mau tau ofe. Na alulo Samuelu ilunga o le tau tai iae. Malana polkalame alulo fo ia tali atu iai lunga o le polkalame le mau tau vi inga. Ma ia iyo e na whaasala ia le nuu i le 5 se lau TALA. Ai olo na ita ia Samuelu. Wa vevesi ai le atu nuu. Masala ai le nuu e whaatatau ia Samuelu malana moli mau. Peitai, ina wata o tu ia i le loia le tusi ale a inga o lona to lua i le nuu na whaasala ai loa ia. Ma toe sui ai fo il whaamtalanga tau ofe. Ele i whaasala ina ia ono o Samuelu na sala ono o le tūla fono le nuu. Ma whaamanato tu ia i le tamaita i loia ia miru lui o le itu te te e tali le fasili. Ai manatu tau ofe o whaase fulu na whai atu le fasili lea. O le tali lava le nae tasi, ma toe whaamanatuane ai, e le whaamasina o Judge Talasa, i le loia Samuelu Richard Marjan, le laina o ana fesili. Mai lava le whaamasina o ngai o ane i povi le laina o fesili, ma moli ma waitau ofe, na alua atu pulea i e tau, o na la lango le whaatau o povi, peitai, o tau atu ia i Richard i atau ofe, o le moli mautustu si a mano, ele ai se taimi na taua i whepulea i le whaatau povi, a wā ole a moli mau mano e tele i iai. Mai ole asau fo i tupuola e moli mau, ele i iai lo na uso o mano i le talanoanga ma whepulea ai, e te pepelo. O lau moli mau sao fo atu e whepulea i ngā ruenga mo oe, ai ole asau whepulea i e moli mau e te pepelo. Ole asau fo i mano e moli mau, ele i ofo atu e whepulea i ni mea, a wā ole tala whepulea ai, na o ia sa wheiloa i matupuola. Ai tali tau o feia o le tala lava le nā whepulea ia.
Ai sa iai. Masunu i atu iai ele lo ia Samuelu Mr. Regent, wa e sa te pepelo, wa e pepelo, o lautala, ona o lo wita ia Samuelu. Wa e ole ngia alfa amsinonga, ona o lo le fia. Malawai e tau ofelele mafau o Mr. Marchand, ile faiane o ia e pepelo la na mau, ua tau to ai. Ele o au o stangata soli tu la fono, o au le mori mau, sa la to iai matupuola mamano, sa la to iai matupuola mamano. Matai lo le sfulu ai lea uli o le salulu, malo lo le whaamsinonga mo le sfulu minute. Mai le whaamsinonga i muli nuu, na ta mua le mata upu o pea ai le taimine i lumo le whaamsinonga whaaitu malo. I le saunuanga whaapito al te maitai whaamsino. Le fionga talasa atoa sa anga. Whaasanga i le vasenga o le au whaasara la umatu stala o lo li potia tawul manga mai lo na potu whaamasino. Mai ata waile li potia le newspaper o le Samoan Observer i lo lato li potia o le lato fono tanga i tuan o le potu whaamsino i le solua. A ele avatua se whae unga al whaamsinonga e tatau o na avatua lo ia i luma o le whaamsinonga. I le saunoanga whaapitoa la valea le fionga le whaamsino na ia toi whaamanatu mai i le vasenga o le autu stalm lau whaasalau. O matu pala o le avatua le whaatuatuanga i le amiotonu. Ai wali ipotia fo iata o isi moli mausa tau mo whaile whaamsinonga e pui. O lana whautuanga i tustala o lo o ieita i ala ma aua le tuua fua iai nisi manongi ese mai il whamtalanga. Ia sao maami o tonu, reporting is fair, not sensational. Na ia sauno foi mo i la tona au mai whaamau ni ngai awa i atua il whamsinonga. E a watu iai le whaatuatuanga al whamsinonga. O outou ua au mai, o lo outou i loa mata upo o a ngia i totonu al whamsinonga. Ai o nisi tala i tuatu, e fesilingi ai le moni mal whaamaoni. Mai o le tua lalo al whamsinonga i ali poti sao, awa ua iai pā pui. Ai o mata upu ua li potia, o le ao o iai le whamsinonga. Ai o le ao o fo iai, pena whaapewhea o na li potia. Na ia sauno fo i le tāu o ngā luenga le au whaasalalau ia pā pui, e ala i le media guidelines, po o ta i ala i le ngata o le whamsinonga i le media, ai o tangata o lo sa ili awa noa mai e sa uma. O le umane o lana sauno anga whaapitoa le au whaasalau, ma whaatoa a mata i loa le mata upu whaawau o le asona nafi. Inisio tala mai lava le whamsinonga o whautua i nai le whamsino, le whamsinonga mawalunga, Justice Roma, le tina o ali e to lua o moli ane leo. E vatun pepa whaamau ni e langolongo ili tal sanga mo le tatala o la ua itua, e a wai i le maliu o la tama. O le mta upu lena whangaina le amtanga o le vai sonei. O whaamau ninga mana umia le whamsinonga e au fia i se tal sanga tustusia. O le kopi o le pepa maliu mwhaamau maunga i loa ai le sootanga wali ia i le tama maliu. Matoe o atu il whamsinonga i le aso atai au le sfraile lua se fulo Juni. O le mta upu lean tato lipo ti atu mua e sootanga i ali i talavou. Na pu e ane e leo i le fale whamsino i mulinuu i le silia malvai aso talwai peitai. O le tuliloa a leo na mawane ai fuala au whasaina wa upenga matautia la au malo simpul fana. Ita wal mangal mta upulea wato eva tuai i lalo le vainga leo pe teli kalolo mo kalolo le malie mai se to lua ya Peter Yando vesasio pe terum lo tu fanga le enga. Ina watalia Justice Romal tal sanga leo mo se taimi ta pena umane ai lanto fa momonga mato evala wale mta upule le vai so FOU lua tolu Juni. Mai lava le whamsinonga wa tatala i tualeli o tiota wa tolu lua tau sanga o le au waa ma tā vita whaftai lua tā si tau sanga o mangyangi i la lo tutunga ina wola te ena o la molianga i so tanga i whala au whaasaina. O molianga o tiota wa i le umia o le aisa tā si tesimal fitu ono kalama umia o mali wana i tolu lua tesimal wha kalama. O lana te eu whaamawina le whamsinonga mwhaatulanga i le aso lua 5 o Novema e whai ai le whaamasinonga. Ai o tutunga ia nofo pea i le au waa, saini leo i o whenga wha alua le vai aso, aso lua ma le asfraile au le ital sulua i le awa uli. Ma aua, ne itoe mōli atu ise soli tu la fono. Ai o le li o tāvita whaaftai lo ia te e fo i mōlianga uma leo le umia o le 5 ma le awhasika le ti maluana. Ma ua tofa fo i le aso lua 5 o Novema mō lona whaamasinonga. Ai o whautua e nofo i mangyangi, sangini le ofisa o leo ia pia ia solua mas folaile a o le ital sfulua i le awa uli.
o le whaunga le masina me. Le na mawai masini po ata o lo wha api I po moli I au tafo le awala ngao I o inga la ua nei o tuua I ai I le tū lei o le whatawina o le aisa I le maketi a. Tala FOU na ala o le tio Polenisia manuia taulmanga o nei stofi.